indema e yettore ma e haray ko honte section ji ɗi iwruɗa? Min ko Diallo Ibrahima minete e ko men ɓe Bergamo. Ok. E haray ko woni rôle ma e onno ka section ɓe Bergamo? Bon men ko min woni président joueur ɓe ɓen ton e ɗuma sportif on tigi tigi. Ok. E haray onon ɗo kono innete ɗon e ko honte section ji ɗi iwruɗon ko woni rôle mon ka section ka iwruɗon ɗo? E min ko Boubacar Ba wiyetemi ko Bergamo iwrimi. Ok haray. Miɗo jeeya e président ɓe fi groupe association di Bergamo. Ok. E anno mi fa non landare allora waɗi yo non mi yi on ka nder terrain donc ka sengo ka mullere ka ballon e kono hono woni capitaine on ka eyo mi fa non landare haray ko hon feƴƴinirɗo ñallal ngal ko honno yiruɗo ñallal ngal ko honɗum e jande wonani on e nde fottanɗo ɓay yi suddiɓe mawɓe paykoye on paykoye e mawɓe e rewɓe worɓe fof fottiɗo hande. Bon avant tout men mi remercie Verona ko ɓe ɓi o initiative ɗo e ɓe ƴettani o deuxiéme édition fi o ballon ɗo fi mottidirgol pullo Fouta e Verona ɗo e ko association ji boy fotti ɗo ko ɗum woni tigi tigi on e ngari en fiji ballon e mawɓe no ga paykoye no ga neniraɓe no ga jiwɓe no ga fof no ga donc aray ko objectif on ko ɗum ɗon e ngari ko fijugol ballon on kono haray objectif on tigi tigi on ko fi mottidirgol jama on en watti ballon e mum haray koko yimɓe ɓen heɓa no hinnora e no ñallal ngal feƴƴira haray vraiment e no foti han haray ko ɗum ɗon enen tigi wonɗen gollande ko fi e mottidir guine en fop wonen hunde wotere junngo woto e laawol gotol haray ha ɓaali haray en nadali cheytani hakkude men kono non woni tigi tigi objectif o. Ok. E haray onon wonɓe tawaɓe ka président honno association moɗon ko honno feƴƴinirɗon ga ñalande o en tant que président ko honno yiruɗon o initiative ɗo ko honno e enseignement wonani on nde ñalande ɗo? Alhamdulillah yetti Allah ɗum mi weltani ko on tawa onon wonɓe ɗo ɓen e arɓe ɗo wadde interview ɗo haɗa mi weltani kadi dendagal hewtuɓe ɗo wimi e wimami e haray ko welo welo molanago wonan men minen o hikkiɓe yesso wonɓe Bergamo ɓe président fi dental haali polal fi génération wonɓe Bergamo ɓen e ko hunde labande fotude tawde mottidira jama on fof enen ɗo fof fay so wawi mottodire sifa ɗum ɗo tawata ko mottodiral ko jokkeren a wawata wadde sifa ɗum ɗo haray on ti no welti no weltori moƴƴa yo Allah nawra en objectif on yesso. E haray ko en tant que hoorejo ka association moɗon ko holɗum woni e conseil ji ko ɓeydi tan ton organise ɓe ma falteɓe organise ude ɓen ma ko ɗum woni e ellaji yiɗon ko wawa ton ittude ma kala ko wawa ton ɓeyditande falanoɗo arde ma section ji falnoɗi arde ɗi heɓali feere fi arde? E wona section ji ɗi falnode arde ɗi wawali heɓde feere no arda donc min komi torotoɓe mi jeeƴaɓe si ɗum ɗo heeɓi yoɓe waw arde ɓe tawde mottodiral ngal ɗum ɗo wawa nawde yeeso e jama on fof ko hunde se waɗama fof hunde wotere haray bona wondema si waɗama division haray moƴƴani kono si arama wiyama yen haalden fotte wonen hunde wotere jodiren haray hendu wata nabde hay goto donc ko min ko toroto jama on ko iditi kon a parti ko organise ɓen e komi waɗa wiide mi welti mi wi organisation no yaari noon mi yaari no weliralammi no mi yiron tigui tigui. Ok. Haray onon capitaine sengo ka ballon on initiative on no yaari on journée on no yaari non haray kono e woodi conseil ji ɓey tan ton wono arɓe fiji ɓen ɓayde anda sinnama ka nder terrain haray tension no woodi e nder muɗum e ma falteɓe arde ɓen falteɓe tawoyede e duuɓi aray ɗin ko honɗum woni conseil ji ko ɓey tan ton hono sengo? Bon haray tigi tigi on na ko ɗuuɗi haray ballon komi hi kon hande fof no woni normal ko won ton arbitre ɓe heeɓi ton arbitre ɓe seeɗa hara bon minataɓe wat ɓe anda fi ballon kono jouer équipe ji goo kono haray ɗum ɗon fof ko erreur ko ewi men en fof koye mun tawaɗen ko yiiɗen wo koyen muño fiyo moƴƴiran en fof men donc haray fi équipe ji tawete ɗi garay ɓe fof maɓɓe kadi ɓe invita par ce que ko ɗum ɗo woni tigi tigi on e objectif am on menen kadi ko ɓannitugol hedditiɓen ɓannoɓe hiiri ɗo no forcé haray on publianayɓe ton vidéo ɓe hiyay tigi tigi on ñallal ngal feƴƴirnal ngal ɗo ko ñallal fotugal e mottidiri ɗo jama jano donc haray ɓe fof maɓɓe ɓe invita kadi yoɓe ar en fof men fijen jalen fuusidiren wotidiren donc haray ko ɗum ɗon.
ok haray on weltanama Bersay ko jonɗuɗen men kon haray meɗen souhaiti on bonne chance nder tournoi ji arayɗi ɗin ɓayno anda gonga ko gonko wiɗon kon ballon on ko fiyo jama on hilno e mum kono kadi gañagol ngol kadi na andi mo haray mo beesi ari ko nompi cippiranta donc haray fi tournoi jarani meɗen souhaiti on bonne chance on weltanama Bersay ko jonɗuɗen men ko jaaɓi ɗon lande amen ɗon awa haray onen kadi weltanama moƴƴa fi o interview ɗo haray mon invité on foppo mon on fof ko yon ar Bergamo l'année prochaine haray on fop mo yiɗon habba ɗon habbora wa julde suumaye donc haray imen habbi on e kadi coupe yaltata ɗon haray merci beaucoup nana c'est ka juldere suumaye c'est ka juldandu donc haray on nani 2024 haray Bergamo ɓe nodditi fof kala section faalaɗo windade haray à travers commentaire de waysifade ton haray on humpodiri mabɓe inchallah haray on weltanama onon kadi ka sengo ka onon laamiɗen haray albarka Bersay ko jonɗon men ko jaabi ɗon nande amen haray barka onon kadi mi weltike moƴƴa wona seeɗa tawta ongo jokkiɗo hunde labande ananta hoorema toujours min yiyay ko poste ton kon tawa no weltini lande ɗe watton ɗen tawta ɗe anda hoorema hay min e hoore an mi wawataɗe jabade saabu ɗe metti fi komin fulɓe noon kono miɗo weltana moƴƴa wona seeɗa gon sengo noon tawta no ɓeydude yama on ɓeyda jama on courage e andugol yew haala men kam aɗa ɗo weltana muɗum fota wona seeɗa albarka merci on jarama